Daj meni. Dobro, to poslije kad maknemo. Bravo. Polako, polako. Sam ja jebao. Ja hitno tako kupiti. Čovjek se namjesti za kameru, ti ga jebeš. Prođi cijeli posao, malo poslikaj kako. Ovo je sređeno. Kako ćemo ovo skinuti? Šta je ovo? Šakom. Nema. To ti je vjerojatno za fiksator na koji stavljaš uši. Dobro uši kad si fiksator, ne? Evo ja ću ja. Da ti treba staklo Točno, da to je izborno. raste. Ne može se tako lako. O može, rokneš s lopatom. A roknuo sam više puta, ne ide jebao. Ovo staklo ne ide dobro. Ne, jer je gumirano. Ništa, nemoj se porezati, samo Da. u grubo možeš to možeš To baci. drveninu ovu, ne? Samo da šta je to? A to je ovo. To su agresivni azbučni karti. Nema ništa na njima, šta će to? Ime, prezive, očevo, ime, mjesto rođenja, ime zaposlen, rezervat, posto oprema. To su planove, valjda. Da, to ti kuće. Turmati. Evo ti ga. Dobro? Jebim. Sad ćemo morati ući. A ovo je nigdje. No turmati se kad čuješ. Evo, da čuvam nekad pisao nešto. Čuješ? Ej, dečki. Aj. Ajmo sad svi povući ovaj ormar još. Nije to već ulje, jebim. Da, je tvoj. To je za podnadljivanje puške. Daj prvo pogledaj kad nemoj to otvarati slučajno. Nemoj to stavi tamo gdje su one karte. Idemo povući ovaj. Da ona drugi tako. Sada ovo ne kuću. Da, to se može dati, to su ne. 600 eura. To se može u smeće, a? Se tu nema ništa. Pa ne, to su sam papiri, ne. A ovi dobri su nama ovi ormari za nas. Znalo sam. Daj ću ti to. Ko dobar je ormar, pogledaj koji je ormar. Pare su dobri i ne. I to su police, stavimo police i unutra mi stoje. Pa kažete ovo, A nemoj falice, ja ne mogu baciti. Zdrave mete stavi sve u jednu vreću. Ali ispucane su 90% ispucane. Nisu kad su sve zdrave. Evo ovdje su samo zdrave. Sve ostalo Koje su zdrave mete, Evo, zdravi su stavili ovdje. sve što valja, sortiraj. Evo ovdje su ti sve čisto. Dobro, okej. Sve čiste mete, sve što valja stavi u jednu vreću, što je ispucano, Par stotina. to baciti. Znači sve što je ispravno i valja, nemojte baciti. Znači. To je to, sve sam pohvatio. Čekaj, Miho, nismo tebe. Miho je naš bubnjar. Imamo i batinaše, ako treba. Dobro, ovo će dobro biti, ovo stvarno. Najveći problem će biti ta blagajna iz kasa. Ćemo roknuti ovo tu. Sjekirom i razlupom. Ne. Pa dobro je, ovo je ormar okej. Okej. Griješ, pusti ormari su jebeni. Pa da, ali nemamo ključ. Pa nije problem, promijenit ćemo ključ sve. Šta ti? Evo stvari, budemo ih farbali, lijepo bijelo, da to lijepo izgleda. Da. Tako da. Daj mi kole. Dečki, mogu vas pitat nešto, iz koje ste vi stranke? Ujebate. Tamo nema pive, a? Tamo nema ničega, tamo ima samo zabrane. Zabrane. Slušaj, tu će-
Ne možeš više idem, ne, ovdje dođi terati sam, ja. Nadam se jedno 5 puta kad sam ovdje bilo. Kraj, Došli, ja došao, možeš ovo... Ne, ti to Ne, dao to je novi zakon, ne možeš biti pravo mjesto. sam se nemoj porezati. Što bi kazao? Moramo... Gledaj, pa ima to. Gledaj, probaj to, da. Gdješ to. Ne bu što s mekom razbići. A ide. Daj meni, nema opasno. Kraj mjeseca ćemo pozvati, doće tu i gradski predsjednik i državni. I onda ćemo ga dovesti tu i onda ćemo tražiti malo neku pomoć i ovo i ono. Tako da za 10 dana kad ovo što bolje uredimo, pozvat ćemo ih tu da pogledaju, da vide ono, o čemu se radi i za šta tražimo, šta nam treba. Ne? Pa sigurno da nam mogu dati podršku preko grada i sve. Ako ćemo do kraja, onda ćemo sve. Pazi oči, Lovro, to ćemo sa okvirom izvaditi, to je sad, znaš, očisti od smeća i dobro. Zid. Ajmo drugi odmara, aj. To smo... Ajmo drugi zmar. Čekaj,